laphayana mfethu lisethi angazi ukuthi uyibiza ngani mfethu bebiza mfethu babhize laphayana ubonaka uxokile isinto sincane vele yini le shuleka yini ukuhlonipha umzimba wakhe bathi ngithi sine freedom angithi thina sidlubusha bethu sine freedom basho njalo wena utshela ke ukuthi ufreedom ukujabulisa noma ukuthi omuntu ukusijonipha agxoke njalo ya hayi kuba wena mina ngikhathe la mina skate hayi ngikhathe lana ibe incane ngihambeke emgqwaqo wabantu bosobona basothina ngeke ukutshela kodwa akasokukhuluma ukuthi hayi asocabanga ukuthi hayi ikhanda yakhe ayikho right ashoniphe umsimba wakhe umuntu before kushonipha abantu uqala usijonipha ukuqala mina ngeke usijonipha njena abantu ngeke ukuhlonipha ukuqala ngihlonipha mina ngedwa manje abavuka uphila kumnandi khona kakhulu ukuphila khona la uthi ufree khona eMalawi nase South Africa la ubona konke ngifree ayikumnandi ifethu kumnandi ifethu seMalawi even abantu umbuzo noma ubani kumnandi seMalawi inkinga umfethu kulamba intshalo ayikho inye intshalo yangizwa ubonake laphayana la bantu thina mfethu ukuthi sishaleke sekhaya ngeke kuwakho umuzi yangizwa ngeke kuwakho kodwa ke lesikhathi sifikele lana even uyakhuluma ukuthi imali encane siyayiwakhela ke umuzi unkulu hayi unkulu noma 2 room noma 5 room so if drop yabani ukuthi ngakini khona indlala government noma inina hayi kwabantu thina la ekithina hayi i-government ifethu uyigcwele yini leyo kuntshontsha laphayana sikhulume ngeqiniso ayikho izinto uzosifihla kuntshontsha bayahla bona bodwa corruption like siyayezeze kalana futhi sure hayi ngisoshintsha ungena laphayana asashintshe isitilo mfethu but kukhona inkampani eziningi hayi sikhampani zincane kuthi ke laphayana liso lelaphayana incane kabi futhi noma lapho usongena na time of 2 noma 4 la inkulu kabi South Africa kufanele silenze eMalawi incane kuthi la abantu bonke nje sibuye laphayana hayi bafethu usobake uzoba nzima kakhulu hayi nokho besebenzisa kakhulu siyabonga kakhulu okay so ngiyayilima ke ngifuna ukuqeda angisaqedanga ufuna ukukhuluma lezi ngizenzeka lana ukuthi mfethu uzokwazi ukucela nginayo ubuso futhi wa president wena president wa South Africa unayo ibhini injini yakho ikhona isimo incwaleni usiphethe wena fika nasenjini okay unyuse voice nje okay usiphethe wena izinto laphayana usasibonakala ukuthi les siyabona before bona sifunika ngisilahla yangizwa why lo president angasilahlile makubo kwethu angasilahlile makubo kwethu wa South Africa why angasilahlile kwethu kuyenza like abantu seZambia thina ungena ke eZambia amakhelwane njena yabo ungena kumbamba manje lamhlanje usoba izobuyela kwena ithi ni relationship nina neZambia vele because nina namama lawenza kakhulu eZambia like ithi ni relationship yenu hayi laphayana nje language sisebenzisa iyodwa even nje kuba ukuthi language siyasebenzisa iyodwa lapho ke imali yakhe iyabisa igama efanayo kwasha kwasha then kwacha yabo so why you prefer South Africa over Ireland Mozambique in why you prefer South Africa over Mozambique uzokwazi ukukhulumela ke izolo why ukuthi ningasebenzi eMozambique seMozambique vela amakhelwane siyasebenzisa 40 laphayana language iyodwa yangizwa ke lapho kodwa kuyafana
izinto laphayana abantu abanye bayabalekela ngayo yokuthi awukwazi sinye isikhathi ukukhuluma English. Ambambile wena asokuqala ukushaya lapho asabuse indaba ye-passport bayabusa ukuthi ID like la ubusa ID yala Ngokhuluma English. Yebo ungakhuluma ePutukezi usoqala lapho ukushayela khona noma ushonisela khona. So thina sifikile lana leyo nto ayikho. That's why siyaqala. Umthetho awukho lana. Awukho strict umthetho. Hayi umthetho walaphayana banawo vele bayabujabulela abantu bakhona kodwa ke thina sayabona ukuthi like kunzima nje lo mthetho wabo. Anikwazi ukuhlalela umthetho wakho. Asakwazi nje nohlala umthetho wabo nje yabo. Uyazi ukuthi sinye isikhathi ufuna ukuthi izinto lezi that's why abantu bagijimela lana kakhulu. Uqala hayi khulukhulu ukuthi bazizileke banayo izinto lana ama-company baningi nje. Even lesikhathi ukuqosha thina ukuthi avuleke ama-company wonke hayi kuzoba khona ukuthi ama-South Africa uzosebenza ngempela. Yabo kodwa ke that's why sifika lana abantu baningi bakhona ama-company baningi labanye njena bafika laphayana ukustarta khona. Hayi banayo amabhizinisi abo futhi laphayana bafika start asihambeni ngalana nawe ukubona ukuthi hayi lapha siyaphila kahle siyabisana vele ukuthi ngibona ukuthi nangi ubhoti wami futhi uyashobeka hayi nanike ngempisi. That's why they say maningi lapha abantu nje. Ngiyasabonga kakhulu. So izinto lapho ke